Haike tini Tripura ni Assam Rifle 21 Sector Headquarter o DIG Sahil Sharma bai Ranjit malaika je 19 May o Minister of Home Affairs ni bisingte haike Central Government bisingte je Bangladeshi illegal immigrant no horna ni bagui notice mani dagi jangmani amno tuyi Assam no khlanya ni bagui koklam rok sailaika tai borong ni bisingte tamo samung khlaijak man amo saihor ka hnei Ranjit sakha bini Facebook ni bisingte post khlaiye haike tabuk Tripura gnangai joto jagana je kwbangma officer rok bai borok kok sanani try khlailai tonglayo haike amtikheno miao bo norong nukha Bubagra tom khlaijaka je kok sanani bagui thangmani gomutini DM bai haipana ajagao kok agini bo tongo haipana je tabungni situation choli tongmani amono tuibo borok kwbangma je kok tongmani amono district ni je DM ba amono jotono DM ni bisingtino samung choli nai amto jotono saimano haike amorongno tuibo borok sanani bagui no thangmani haike amase norok nukhna miao buting khamang sana nangli ang video bo khlaijak amo haipana se baksa buksu Bubagra no se hamya sawi tongo haike Bubagra agi 1 month ni sikang no bo call khaina ni try khlaijak haike bo message bo khlaijak malanya ni bagui haike amase malanya ni rejagya call receive khaya amok samok khlai ton jago haike bo saimano je Bubagra o jaga kok sana ni ngake bo Tripura sarong ni hamkrai ni bagui no kok sana ni bagui bo a jaga thangna nangna te kuno ni bagui to sakla khaise haike je tabuk situation choli tongmani bangma illegal immigrant rok no o jaga rutugui borno kari honani nei central ni bisingtei je tabuk notice jamane amrong ni tei bokok sanani nanya haike amtike khlaijangmani bagui kwbangma Tripura lukurok joli jagi tongkha haike chini Tripura ni leader chini Ranjit bo amono chajagya ngino je miao je ajaga gotna mani Bubagra khlaijangmani no tuye je Gomiti district ni DM Torit Kumar Chakma amono tui bo press release khaikya miao haike Tripura ni CM no bo koikhe je bo amti behave hamya khlaimani je bo public servant public rongni kaham hamya lukurongni kaham hamya samung no bo khlainani bagin to bo to slamjago haike Bubagra angkha jotono saimano bo Tripura lukurongni bagui bo samung khlai tongo tai bini kulu mangma Tripura lukurok bona asawi tongjak haike bo ajago Tripura rongni bagui ni bokok sanani bagui thanga ar to bokun phan tai kun phan kre haisi haike tomni bagui bo abo anti khaima klai khe kwbangma ajago kok asajak tongo tai bo Bangladeshi illegal immigrant rongni bagui bo kok tini live phaima jagao dakti fla kai je Bangladeshi illegal immigrant rong no rotugui kari honani bagui bo amo sawi tongo live phai bo सेकेंड चीज़ आपने सुना है कि होम मिनिस्टर ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात तो मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। एनआरसी का केस भी फाइल किया था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। एनआरसी के केस में मैं था, बीके रंगखोल था, जगदीश देव वर्मा था, रंजीत देव वर्मा था। हम लोग सब का जो पोजीशन वो टाइम था और आज का पोजीशन है वही है। लेकिन क्योंकि आज बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बोल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्ट कर रही है। लेकिन तिपरासा ये बात पहले से जान चुका था, है और रहेगा। इसके लिए आई आस्क ऑल माई एमएलएस, मैं आज अपने एमएलएस के संग ही बैठा हूँ, यहाँ भी बैठा है, रंजीत बैठा है, पाखान बैठा है, फिलिप है यहाँ में, फिलिप गणेश है, मैं आप सबको बोलता हूं कि अपने एरिया में जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि आज सिर्फ रोहिंग्यास या बांग्लादेशीज नहीं आ रहे हैं, आज ये लोग त्रिपुरा में आकर वोटर आईडी ले रहे हैं, राशन कार्ड ले रहे हैं और 2028 के इलेक्शन में ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा एमएलए बनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा कौन हमारा एमपी बनेगा, ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमको होने नहीं देना है। तो मैं आप सबको बोलता हूं, अपने एमएलएस को मैंने बोला है कि अपने एरिया में डीएम के संग बात करके, एसडीएम बीडीओ के संग बात करके जानकारी लीजिए कि कौन इलीगली राशन कार्ड ले रहा है, कौन इलीगली हमारे एरिया में बैठ रहा है। हाइके ओ जगाव खोना Bubagra samani tini live phaiye je Bangladeshi illegal immigrant rok
kwbangma je Tiprasa bini je MLS tei leaders tongnai rok norok kami haike je nongni DM nongni district ni DM tei SP police station nogo thangni norok enquiry khaidi je Bangladeshi illegal immigrant duplicate Aadhaar card duplicate je voter ID card kwbangma je document slamui tonghaine Indian national identity card slamui tongnai rok borok sobo rutugui amon norok nongni district wise DM tei SP rok je public servant tongnai borok bai thangi malai norok samung khlai di hinui bo Facebook live bo tini faipro bo okokno sao haki tabuk te kaisa Assamni CM Himanta Biswa Sharma je Bangladesh rok hamia ke notice nana hai khaina ini bongna ajago tei kwbangma NGO rok bongna ajago Greater Bangladesh khoni sai tongmani amono bobo Bubagra sama haike Bangladesh no yang Rangpur tei yang Chittagong phachingo kat khlai duita bongni bo chicken neck tongo borong no tana ka tani mano hone amte haike sawi tongo kok haike Bubagra ba ajago retweet khaiye kok sakabo haike kwbangma je Bangladeshi illegal immigrant bo hapai tongphaimani amoni tuibo bo sawini tongo tei NRC ni tuibo kwbangma Supreme Court ka case file khlaijak ni sawo bo tei ajaga bo case khlaino tongo kok salaino tonglayo haike bini leaders yang Ranjit chongbo kwbangma samung khlai tongo je illegal Bangladeshi ni tuibo tabo kwbangma samung Delhi khlai tongo kwbangma borok rok bai malaiye je o samung no teibo kaham ke khlaijangnani bagwi jar samung no romrewi haike amsuk sawinyo o video tini amsuk jorano paisinai haike norong o video no sajake like khlaidi tai nongni khani kokbo je Bubagra amtiki miao khlaijang mane amno tui tom sanamo chungsadi politics no wachugita sadi kwbangma je Bubagra song samung khlaina nai tongmani illegal immigrant nongni tui Ranjit chongbai gedalei haike kwbangma thayo kwbangma je borok rok bai malai tongmani kotor je officer rok bai haike rally rok khlailai tongai mani kono party ni symbol flag tuyawi India ni flag tuyi je Tiprasa rok no thansa khlaina ni bage haike amrong ni tui no comment khlai saimano Tiprasa rok thansa ke Bangladeshi illegal immigrant rok ni kongno tai mia Bubagra sajangmani amrong no tui comment khlai saimano haike o video no chajagui tonghoke like khlaidi tai share khlaidi subscribe khlaidi bell icon click khlaidi jotono kaham tongbai di thansa tongbai di hambai khulumka।